Gusuje ukurikiye ibiganiro byacu hano ku Ishyo TV yewe ni Alani Claude Nzamurambaho. Niba uri umunyarwanda kandi ukaba ukunda siporo cyangwa se udukurikira uri hirya no hino ukaba ukunda siporo, uzi neza ko ikipe ya APR FC ihagarariye u Rwanda mu marushanwa yo gushaka itike yo kwinjira mu matsinda muri CAF Confederation Cup. Ni ikipe iri muri Maroc aho igiye gucakirana mu kanya gato ku isambiri y'ijoro n'ikipe yitwa AS Berkane. AS Berkane ni ikipe nyine yo muri Maroc. Ubu niho APR nayo iri kubarizwa, ikaba yarahagurutse i Kigali ejo bundi aho yagiye iteze indege cyangwa se private jet, kubera ko muri Maroc hari ikibazo cy'uko indege zisanzwe zitwara abagenzi zibujijwe kwinjira muri icyo gihugu kubera icyorezo cya COVID-19 kihinduranya kiriho kiyogoza Afurika muri rusange. Mbere yuko umukino utangira, Taifa Bournon ni umunyamakuru wa Fine FM ari kumwe n'ikipe hariya muri Maroc, yatubwiye uko ikipe yagenze, yatubwiye urugendo rwayo, anatubwira uko ikipe yakoze imyitozo nimugoroba, hanyuma anatubwira icyo abona cyava mu musaruro. Yatubwiye ko ikipe imeze neza. Uyu ni Taifa Bournon, reka tumwumve, umve neza icyo APR ifite nk'icyizere ndetse naho gishingiye. Bana ni Ishyo TV, umenya amakuru. Niba utarakora subscribe, byiza nuko wayikora kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru nk'imwe ibicaracara hanze ahangaha. Kurikira ibyo Taifa Bournon yadutangarije. Inywa amavuta yongera ihaguruke, twahamaze iminota 45 ikiri kunywa icyo bita benzine. Yes, banywa benzine bari n'utundi tuntu. Iminota 45 irangiye, twafashe urugendo rwerekeza mu gihugu cya Maroc nyine ari naho turi. Gusa birumvikana twarazengurutse, twase nk'abazenguruka, ntabwo twaje direct. Iyo tuza direct tugaca mu bihugu nka za Nigeria, tugaca hejuru ya Chad, tukinjira muri Algeria, twari kuhagera kare. Ariko ibi bihugu ntabwo bicanuwaka, batwimye icyo bita uburenganzira bwo kunyura hejuru y'ikirere cya Algeria. Barabyanze ko ibi bihugu bireba nayo bahise banga, baravuga ati ntibishoboka. Byatumye rero tuzenguruka, twaciye za Senegal, duca hejuru za Mauritania, tuza kongera twase nk'abazenguruka. Twageze ina rero ni urugendo rwatwaye amasaha 5 hafi n'iminota 40. Twageze hano mu gihugu cya Maroc rero nijoro. Kutwakira bitindamo kuko urabona ibibazo bya COVID, badupimiye ku kibuga bapima COVID, turahatinda, twahamaze nk'isaha. Urumva nabyo ntago begeze batwihutishiriza, twahamaze nk'isaha ku kibuga. Nyuma yaho rero twavuye nka saa 8, mbega kuri hoteli neza twageze nka saa 8 z'ijoro, arizo saa 9 z'i Kigali. Yego, birumvikana urugendo rutari rworoshye. Imyitozo nabonye ku munsi Taifa sinzi ukuntu bigenze mu kanya agaruka. Taifa none uratwumva neza? Taifa uratwumva? Yego, naye ndiwo nkubaza. Taifa uratwumva? Yego, naye ndiwo nkubaza ngo urugendo birumvikana ntago rwaye rworoshye. Ku munsi w'ejo nabonye mukora imyitozo ya mbere ku kibuga muze kwa mukiniro cya AS Berkane nimba ntibeshye. Ni umukino kugeza kuri ngo abakinyi b'ikipe ya APR biteguye bate nkawe uri kumwe nabo? Urabona bafite icyizere cyangwa n'ibya bindi kuvuga ngo umwaraba bari hejuru igihe cyose ari mu rugo? Urakoze cyane. Imyitozo ku munsi w'ejo ikipe ya APR yakoze yari imyitozo ikomeye. Imyitozo muri rusange yatanze n'icyizere. Ubona ko ku bwanjye bayikoze neza cyane kabisa, ku kigero cya 90% nabonye bameze neza, abakinnyi bafite morale. Uwo muganire arakubwira ati turashaka gukora amateka, turashaka gukora amateka, tugakuramo ikipe tukayikuriramo hanze, tukayikuriramo iwabo. Icyo cyizere kirahari, nubwo hari ubukonje bwinshi hano. Ndakubwiza ukuri, harakonje ku buryo bukomeye. Harakonje cyane. Niba uzi neza i Burayi uko bimeze naha nuko harakonje. Dore kare na hafi yaho n'ubundi ni hafi ya Espagne. Ni hafi
ni hafi cyane, ni hafi ubu nahareba. Iyo ari mu ijoro ushobora no hari ukuntu iyo uhagaze hejuru nko kuri bariko ubona amatara yaki yo mubirwa. Byumvikana ko ni hafi. Gusa icyo warumbajije, morali iri hejuru, abakinnyi bameze neza, barabona ko ari ibintu bishoboka. Ni ukuvuga ngo APR irasabwa gutsinda cyangwa ikanganya, umubare ni ukuvuga mu bitego kimwe kimwe, bibiri. Byumvikana ko APR yahita ikuramo ikipe ya Berkane. Iyi kipe birumvikana inaha yubashije amakuru, ni ikipe ubona ko n'abaturage barabivuga, ntabwo ari ikipe ikomeye iri ku rwego batinya. Oya, ni ibisanzwe rwose. Urabona ko ni ibintu bishoboka, ikipe imeze neza, imyitozo bayikoze neza, abakinnyi bose bafite morali iri hejuru. Igisigaye ni ukujya mu kibuga bagakina, naho nta bindi. Kandi ikindi cya kabiri, APR ntabwo kigira ubwoba bw'umwarabu, imaze guhura n'abishuro nyinshi, yarabibonye uburyo bakina. Yego, so birumvikana n'ibyo ntabwo byayitanga. APR itayari imeze neza rwose. Mu buryo bw'abakinnyi, abakinnyi bose bameze neza, nta n'umwe ufite ikibazo. Bimeze bite abafana bambaza ku bijyanye n'ababyiringiro raga nimba mwarajyanye abakinnyi nk'aba Dani, abafana bambazaga ku bintu nk'ibyo ko bazi ko rero bamwe bakinnyi b'inkingi ya mwamba bashobora kuba babafasha. Nta kibazo gihari mu bakinnyi cy'imvune cyangwa se utameze neza bijyanye n'igihe, wenda hari ukuntu umuntu ashobora kugira ahantu kubera kirima bigahita byanga. Abakinnyi bose baje bahagurutse i Kigali bose bari tayari. Bari tayari, nta n'umwe ufite ikibazo, imyitozo bayikoze neza. Ni ukuvuga ngo umukinnyi wese wazanye na APR bari tayari bose, nta kibazo gihari rwose. Bameze neza, nta kibazo kirimo. Ubwo ni ugutegereza tukareba uburyo umutoza wabanzamo agirira icyizere wakinisha bitewe na system ashaka gukina, bitewe n'imyitozo yabonye. Ni iby'umutoza, ubwo turaza gutegereza, ariko abakinnyi bose bari tayari. Reka rero twifurize ikipe ya APR FC intsinzi. Ni ikipe ihagarariye u Rwanda, ni ikipe iramutse itsinze ryaba ari ishema y'u Rwanda muri rusange. Reka mbasabe mwese muze kuyiba inyuma, hanyuma igihe iza kuba yinjiye mu kibuga ku isaha y'isambiri z'ijoro ize guhacana umucyo. Komeza usangize ibiganiro byacu inshuti zawe ziri hirya no hino, hanyuma utere inkunga ibiganiro tuba dukoze, ukore subscribe niba utarayikora, ukore share, ukore like, duhe igitekerezo ku nkuru zacu zose, hanyuma twubake Ishyo TV ifite abantu bayikunda kandi bayikurikira benshi. Yewe ndi Alani Claude, ndabashimiye.